trusted mayor han Balangkayan ngan representante han aton minority leader Marcelino Nonoy Libanan aton tapon hin makusog palakpakan i-attorney Alan Contado. Okay, waray bang ay gaado han aton former mayor ang Balangkayan representante han aton honorable nga Congressman Marcelino Nonoy Libanan, kundi ano sa nga babae nga padayon nga naghihimo yung mga pitat para padayon nga progreso kaupayan nga development hanaton minahal nga bumton giwan mga kasangkayan anaton minayuyo nga eroy ang bumton giwan Honorable Mayor Annalisa Gonzales Juan. Maestro Corracho, please. This is Giwan Town Fiesta 2023. Giwan Eastern Samar. Waray TV. Subscribe. Ang representante ni Congressman Libanan, Attorney Alan Contado, sugod pa pinahalang na Mayor ng Bungtan Giwan, Mayor Annalisa Gonzales Juan.
Alan Contado, representative of Congressman Nonoy Libanan, likewise to our beloved Mayor, Honorable Annalisa Gonzalez Juan. I think Congressman Nonoy Libanan and Mayor Annalise and Attorney Contado deserves another round of applause. Palakpakan taotro.